냠데 요새기 달루가 수치치데 치슈디 다다 네덜란드기 다 동체 하드라 다다 수치디 다다 나시 비케버데 안디지데 미망고지데 페요레 제자 다 하마디 아니 다다디 미망고지데가 페샤 다바소 아니 데페니술라 투지치 로시기나 니마치니 수수고 모바슈구나레 수수게 레이땅시 아니 당고디 다디시 사고야 페고야니 게치보시우치레스 아니 바소 이슈아치 찬데니 아니 바소 버트니 바소 1959, les Tibétains se sont soulevés à Lhasa contre le Parti communiste chinois sans peur des représailles car ils craignaient pour la sécurité de sa sainteté, le 14e Dalai Lama. Par suite de ça, il y a eu des centaines et centaines de morts, des blessés, des Tibétains emprisonnés. Nous sommes réunis ici pour se rappeler de ce qui s'est passé il y a 66 ans, de faire passer un message à nos frères et à nos sœurs qui vivent encore et toujours sous l'emprise du pays. Difficile à supporter et à vivre, et bien sûr à Taïwan qui fait face sans arrêt à des, à des menaces régulières de la Chine. Donc je crois qu'on a tout intérêt à tous travailler ensemble parce que le combat du Tibet, c'est non seulement un combat humaniste, c'est un combat culturel. Votre culture est évidemment essentielle. Important de l'avoir en pensée, de célébrer évidemment cet anniversaire pour lui dire merci pour tout ce qu'il a apporté. Et Paris doit lui dire merci, parce que c'est une voix qui porte. Paris, c'est la ville des droits humains. On le dit et il faut le redire, et c'est important parce que parfois on pourrait avoir l'impression malheureusement que ce n'est pas le cas. Et moi je le dis ici haut et fort, et je sais que Geneviève le redira dans quelques minutes. Oui, Paris c'est la ville des droits humains et Paris ne peut que soutenir le Tibet. Votre combat, c'est le combat de toute l'humanité. Avec vous aujourd'hui ici, et bien sûr, je m'inscris totalement dans ce que vient de dire mon collègue Jean-Luc Romero. Alors, j'ai une petite différence avec lui, c'est qu'en en 59, j'avais déjà 4 ans. Donc, je suis plus âgée que toi, mais je dois dire que je n'ai pas de souvenir de cette époque. Par contre, ne n'oublions pas que 59, c'est-à-dire 10 ans après l'avènement de la République populaire de Chine, 10 ans avant que commencent les malheurs du peuple tibétain, eh bien c'est l'époque où les peuples se sont soulevés contre la colonisation française, la colonisation britannique, la colonisation allemande, qu'ils se sont libérés des vieux empires. Mais c'est aussi l'époque où d'autres ont voulu prendre leur place et continuent encore aujourd'hui. Et comme le disait très bien Jean-Luc, bien sûr, il y a le Tibet, il y a également le Turkestan oriental, il y a Taïwan, Il est temps que les Tibétains et les Tibétaines puissent retrouver leurs terres, leurs montagnes, leurs rivières, qu'ils les protègent. On sait aujourd'hui comment elles sont massacrées. Il est temps que les Tibétains et les Tibétaines viennent eux aussi un jour rejoindre un siège au niveau des Nations Unies et qu'ils soient reconnus comme une nation parmi les nations. Baitalo, merci. 제소 쇼와당 베미 팀대기 슝가 데 포탄다 데 제스 닝게 베미 트예점 전조데 캬네 페기 겨러 루기 농알 총마뉴에 미나다 녀단 체쇼기 디갑식라 동레 체고 종요바 디제 제고디 균에 리소 쇼웨 빠오빠무 넘라 제제 오멘다 갸쇼기 쩨네 나오조라 냠무슝베 시루빈다 넘라 동세 냠게 시싱여 Debe Milo to ring down, Harvard the Tande, Janaki won't ever so pay Miri Zame Tongi. Yebe Kumeba, Tunga Miri Chunde. Duduki, the shit ends, Sewa Dane, pay Miriki more, Torte Chide, Jari Yebe, the shit, Senge the Pigin on the Tunga, Chedo, Gugu Sene, Pemi Chede, Rawan, Trot the Gimbalata Chendu. Gumbalata Chen, the Singurta, Jakab the Chujuki. Captain Sewa Niede, Lobda the Chizodi, Peyu Lomniedo, Kujola, Choi Young, Zukur,
다기 셰바당 콩니 칠루기 우지지 임바 차네 점리 도르치 민보기 민보기 된자 찍점 칠루 제답에 제슨 적지 칠루 제가카 창매 장바的在我所报确实此经所上辈老家究竟啊送过有的칠루 간为熊我东松别有的就有不得到你怕别就老边家庭结税让我家他怎么别不逆水把来从我心意了得到你能的你所日不等所日不得日不电子日不能的日不这人来切我我等你就得就내가 까지체 리네 좋아하는데 다 탄섬 히말라야 리규도 내배 야가 롬트드 등 루트드 페데 롬니 제수 요바남라 된소 롬니 이고갑 제기시에 세워신 롬니 건데네 답을 대부정 순장업증 항아서 빠진 시베 코 비윤의 렉제도教书 제보 대부정 겨주다 카드 야가르기 나베 루쇼教书나기 공수장 그치고 초 제그 대라마 타르베 도시교 공스장가 치고 초기 로미 성조 공별다 골라이 칠루트데 회기 체류 송겼다 야가 옛날에로 쇼 가서 제기 제보
당干浪几年么的中华党，今年人对个节公司出给微博上网加个能正确的拍给中上，加上给没得不能阿忙说就十万党，这个呢30万数据两个人把白位呢不去缺党上，没这个节300数据这些加起来了，大伙儿加上上给波图。城市级、廊桥等数据拉的计划得到了，记录启动国家加去加顿等加去加配加去加高路数据等，电啥数据最，跟登巴等起码忙不接力，加上说了我国人把白讲，记录不能够我这种他妈的看这他妈的，那就真就是这来这么大很不关键，我去我当给一个送学了，你看全部学了，我的这他妈大家，大家很高兴，好了，然后我就把。我觉得咱们就是把整个的这个加上生活，全是在美国的，因为那些呢，投入后这个呢，我也没把说就说，我呢这里3几年吧，大概不这些，记录去找正常党，我到了加学党，团结能够加上什么你党，而且党有的是现在上个加学能够用了突击去经营。他对建造公司监管节约红布桥各类设备改进增强，那些突击贡献那么很久的不当，包括电塔有的设的，一些年自己年嘛工作协会门的数据登记，不不嘛实际上做呢，人的行政率记录你东西上啊，其他是被采取了突击呢。Hey
luttes soient oubliées. En 1959, des centaines de milliers de Tibétains ont sacrifié leur vie pour notre liberté. Aujourd'hui, notre génération a une chance unique, celle de faire entendre notre voix et de porter cette lutte. Le Tibet ne doit pas être oublié et ensemble, nous devons continuer à revendiquer justice et liberté. Aujourd'hui, c'est notre tour. Nous, la jeunesse, avons une chance unique de faire résonner notre voix et de continuer cette lutte. Le Tibet ne doit pas être oublié. Et ensemble, nous devons continuer à exiger justice et liberté pour ceux qui, encore aujourd'hui, se battent pour leur dignité. Je vais maintenant lire le communiqué de presse de notre association. Comme chaque année, ici à Paris et partout dans le monde, là où des Tibétains et des Tibétaines ont trouvé refuge depuis plusieurs générations, des rassemblements auront lieu pour commémorer le 66e anniversaire de ce soulèvement et se souvenir des noms et des visages de nos héros. La Chine poursuit son génocide culturel. La langue tibétaine est menacée par des politiques de restriction. La transmission intergénérationnelle est rendue difficile par la mise en place d'internats coloniaux. La force de travail est déplacée dans les usines chinoises et la religion bouddhiste est contrôlée, surveillée par le Parti communiste chinois. Les quelques 5000 prisonniers politiques actuellement en prison au Tibet qui ont osé, c'est l'occasion de transmettre l'histoire et la mémoire de notre lutte, de celles et ceux, le 10 mars comme le 12 mars, qui ont choisi la résistance. On manifeste aussi pour que la situation des droits humains au Tibet change réellement. Il nous faut des actes concrets. À nous donc d'interpeller et d'user de notre liberté d'expression pour que nos responsables politiques s'emparent de la question du conflit sino-tibétain. SFT France souhaite ardemment que, ensemble, Tibétains et Tibétaines de la diaspora, du Tibet, militants et militantes des pays libres, luttions ensemble pour notre liberté. Pegalo! Nous avons la responsabilité de reconstruire notre pays. Nous avons la responsabilité de protéger notre culture. Nous avons le droit de lutter pour la cause de notre nation. Si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? Ces larmes ne sont pas des larmes de faiblesse. Ce sont des larmes de courage et d'espoir. Nous continuons à préserver notre culture et notre langue tout en étant en dehors de notre sol. Nous serons de plus en plus forts et je vous dis clairement que nous avons un avenir. Et notre avenir va être un avenir de paix dans le monde, quelle que soit la force de la dictature chinoise. La dictature ne peut pas rester éternelle. Nous devons nous donner la main et faire en sorte de regagner notre terre, regagner nos droits humains. Ensemble, tout est possible. La jeunesse tibétaine, exprimez-vous. Défendez-vous, défendons-nous. C'est vos droits, c'est nos droits, et c'est notre devoir aussi. Ceci est notre histoire. Ceci est notre avenir. Ceci est notre combat. Vive le Tibet! Peu l'Indien! Our sky is our mother. We all are same family, so you must love for our country. Dear friends and countrymen, Tibetans, and my followers, be patient and believe yourself, because you are your master. Don't depend too much to other. Now, without taking my time, I start my speech in 3 points. The air is very fresh. The land is so beautiful. The sky is blue. Surrounding area is covered by snow mountain. It's called Rule of the World, the land of the snow. So I am asking you, do you know what's the name of this country? It's Tibet. So Tibet belongs to Tibetan, not belongs to CCP. You must keep this in your minds. My second point, today is a very, very sad day. I'm happy, unpleasant, upset everybody. But whatever
we facing difficulty today and tomorrow, day after tomorrow. Be passionate, be creative for the nation, be innovative for the country, and be constructive for the nation, and be whatever you are. My second point. Today is the most unforgettable day, unbearable second and minute, intolerable day and night. This day is just like a darkness without sunlight for the Tibetans. Do you know? Yes or not? Okay. So, whatever facing difficult, we must take tolerance. We found a solution. So we never lose our hope, move forward our destination. That's the most important. So my third point, within those 66 years ago, we know that Tibet is occupied by Red Chinese through the illegally. But Tibet is, in fact, it's significantly different biologically, culturally, psychologically, linguistically, and historically. Tibet is a totally independent country. But unfortunately, in 1959, the first National Aggression Day, we lost our country, we lost our freedom. Why? Because Chinese is too much horrible and pathetic. They doesn't care about it, love and compassion. Due to that reason, we lost our country. In 7th century, Tibetan King Songtsen Gampo, he met lots of treaties, historical agreements between Chinese king and Tibetan kings, as well as under political and historical pillar during 9th and 8th century. They promised on the historical pillar there, like that. Tibetans are happy in Tibet, Chinese are happy in China. This is the historical logic we must keep in our minds. Since 1959, Chinese occupied Tibet. They're using black rules going around the Tibetan in Tibet, such as killing, shooting, arresting, touching, and destructing our beautiful environment. Do you know about it? Yes or not? That's why today we are come here. My third point. Lots of brother and sister sacrifice their life for the country. Lots of young generation like you and him and she. Some immolated their precious body for the freedom. That's why today we are come here. Yes or not? Now, your time, my time, our time. Time for what? Time for fight for the freedom through the non-violence. I believe the power of the non-violence, which is the philosophy of His Holiness 14th Dalai Lama. It's non-violence. Now time is to learn education by young generation, because education is the best key of success. Success is time. Success does not come quickly, but it takes and time. Now the time is to negotiate between Dharamsala and Beijing, between His Holiness Dalai Lama and the dictatorship Xi Jinping. And now, yes or not? Now the time is to improving our communication and brotherhood, solidarity, and good cooperation between Tibetan and Tibetan. Don't say he is American Tibetan, he is European Tibetan, he is Indian Tibetan. We all are same Tibetan refugee in exile. Yes or not? Yes! Okay. Now the time is to learning our identity, like Tibetan language, custom, culture, history, because your nature is your identity. Yes or not? Yes.
Now the time is to work together and go to jail together and sharing together, sacrifice for freedom together. Yes or no? Yes. Okay. Last thing. But now listen. Let's freedom ring from top of the mountain Everest. Let's freedom ring from the Plaza of Bastille. Let's freedom ring from the mountain glass. Let's freedom ring from Beijing to Lhasa. Let's freedom ring from Dharamsala. Thank you, everybody. Long live Dalai Lama! Long live Dalai Lama! Who is the killer? Who is the killer? Who is the martyr? Who is the killer? We want what? We want justice. We want freedom. We want justice. We want freedom. We want what? No, we want unity. Thank you. Train subjective train to get a double detail pet the mixing France to so to me. Put in judges over and into me number down the yen for it over. So the tube Tobacage, Todo, Yule, the gentleman, Mamma Yon and someday showing you. The Nichiong on so subjected in the Tantambo, Nama, Bunima Lasala, Chevari, digging you more there, that ring into to the Sunday show your day to death and the way you were Tony. Kijatikaji to the Shia and the Johnson. Namja Yunde, subject to the Dictola time here, Chene, Chahelia, the Tuluga, Kang, Sonyome. In a subject to the Mamoji Tola, to do Charde. Subject to the Didam, Deva Mabel Tony, Yakijaki, Mangochon, they do train Arange. Subject to the Tantam, Yamasala, Chung Jurum, Tinamodega, and Niki me. Tramabon Zone, Buddha Kaimba, Shisham Kaimba, Tinamo de la Zone, Zizombi Mamboche, La, Tana Yige. And they don't be Mamboche. The number gay, Shisham Karisena, Pula, Ramaranzigo, use Jana Puni Pajoches, Jarambuchicos, Tolotim Bashosia, there, Shisham, Mama, don't they be Shisham, the young Shisham, Buddha did it. Digi Shisham de Buddha de Dinamo de la Chulurimi, Chogayemi, Madusama Jintong Tony, Chramamon Zone, Sunday Chavari, Denis Son, two Tandak Balang and subject in the Machene, to this on the show the year. The Nitana Yige, didn't derive over Tony, Denis Son, two Tandak Pala, Jakarta Mere, Zadong Cheddar. Ramu Messi Tani be Mambo Chongre, Tana Zing, Chabi Tomba be Mambo Chongre, Tana Yeke, Tan Yege, Chuda region, Chapsik Jabjon Dick Tony, Tanda Janazo La de Batan, they don't Chimbata, Ramu Messi Tama Tamage, numbers of Shisham Dingim Hakokor, Boda Dingim Hakokor, Namja Junding on so Sumju to Dian, Missy Jakato Mare, Tondala Legu Pay and do, she can't get up some my bear. Mama Munsuke, Modon Kaiba, Tanda Munso, Jayong, Woni, Nedan Kachayo, the giving Samatanja Hako, Tony, Lego Kang Yamu, and Mona gave it the Dimbaji Chumuris in this year. The knee Namja Junding Monso doesn't you didn't dig Tola, logic Nang, Uniminage, Sunju didn't do it. I missing a fans and Chaya Yawaina. Monetanic Mingle Pave Pemin Lesh. Tangado in the Chitongo Gojukoson, Enjoy Jardina Lay, so you to the 10 year chairs on Temado, Tahalam Chemis and the Desire. France did on the lost sum, so you to the Navucha, 3 million shoot or Recha. Ina, don't be mentioned to Jakab Seon and the Jana Continent,
jowa matok je pala ngozu sunju tu di na da jaga do marai ranzi don da la thapsu de tu na yang ngozu jowa do mar di na ba so ge ngi thol kya go ti ma yin pe ngozu drenge je na min zon dang del de wa ina ona ha jang ge lo pham ge ani the de wa na ba la tu ji chi shu ya ye ma pha ni na ba mo be su su jaga marai ke de ye ge chu de yong za dong di zu go yu na 심지 둘인데라 인기 민기 냐주 제거도 빼마서 비게 첨보래 디에 데니 믹스게 데니 마 유럼데 다 마부 쉬고메 다나 부리 좀 초도게 니드지 쉬서 제용 찬니 까마 소마도 두주 메스네 카다 나라 부리 좀 초도라 송송 파제디 인제레 인도 당한조 당기 공리 쇼와 나이제레 심지 둘인데라 가지 연구선 남자 준이 모두 전화 봉사 장구를 쳐라 대바다 이지 차상 요소 장구 rum보체 쪽라 강네 까자리 발라 숨주 들리는 뱀용 요르다 대바디 이시오나 티나지 무슬레 거와 이나스 대장 레몬도 다 기자데 드니만 추메 드렌스기 드링게 드린데 자신게 진인도 타만들 남바솔 저와지 땅에 요 디에 개체모 통닝에 남자 견디 세만의 샤고야지 디린도 딩건서 로 도와서 도르 숨주 들리디 땅세 줄로 지동급자 단다 줄로 니동 니시 짱하네 줄로 지동급 장압지 나고 많티나 같이 라그래 라 드레 너도 두두 숨지 두리 탱 주기를 로바데 이미 숨지 쉬고 요다 라조 티에 바란지 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 라소 다른 다 지단 가족이 데라 가족이 그거 먹고 이제 좀 요래 뒤뒤뒤 간디 이미 당 내가 간디 책이 이미 돌아 아니 고니 다 코나 버제도 나비기 아니 칼로 람토리다 지 간지들 나버들 자 마중 와진 나서 소티서 다 있나야 아니 나랑 원이 개오체는 내대기 소스나래 드니 지금 마주나 드니 갈라고 단디 니감들 지금도 tendo라 니 남바돌라 슈고야 데 가래라나 나나서 자신나 동시나 알아서 지도급 장갑 좀 하거니 아니 사쇼니 아주 미일은 참된 얘기 참보라고 저래 정부지나 나도 라 가래 메고 가래 유열라나 개구지 요 말에 제값 심바도 유베기 미트솔라 유조 나솔 개구지 요 말에 정부지나라 된대인데 잠발라 디 카도 있는 아주 셈을 자니 제값 심바 드속이 지와 나지당 제값 심바 드속이 부조 드속이 나 부조 이날에 미트속이 내가 치당 나지 아주 치대와 있나 수속이 좋아당 들람 티콜 아니 인 쇼가 있나 딱 아주 자동 엄마들라고요 레스 아주 자동 엄마들라서나 나도 미치 주나 나도 부조다 나도게 미랍도서 미치 추고 말해 중세 가르라나 나도게 칼라 간삼지 단단 가라서 하고야지 차도요래 중세 가르세나 다데니 가서 나라서 농바 디게 미세이비 뭐망고 유저리 남버서 레데 이나양 대세 컨디지노를 레가 치나 대세 컨디지노 조이나 제가 지금 되게 밑에다 진속이 토단데 라기 도다면도 다가는 지기 전주 지기도 담도 네 지기면나 아니 나도 가르쳐 버릴라나 나라 속에 소소라 답이기 제가 소소라 답이기 리주 소소라 답이기 아니 사자 소소라 답이기 네 고려 가야 받이 나라서 초라야기 답시지 오래 매도지 오래 매제기 답시지네 매제기 매제노나 답시지네 제 보여기 갈라고 그러다 제가기 자가 톱 세바레 톱 미시바레 얘나양 저랑 메시 조선나 메시 심바대서 양 뭐라 심하게 메시지는 탑수 준준지 메트나만 도토이나 녀마지라 그 제가 이게 가서 그러다 라마란세 카레이나 삼발라서 토용 그래요 중세 카레스나 대웅 대시비 로주가 줄라
드리 망부 열에 정보시나 로 자치바 로 니자치바 로 순자치바 드리 내가 망부 열에 저속에 미치게 미치상 많이 바꾸라 미송 시나기 미치들이라 깔리자니 타마 지가게 라마란시 라소토바 소소기 룽발라 소소기 아니 오늘은 제가 셴바도 징송치도비게 내가 망부 차열에 뒤에 잠발라 나라서 참미게 되던 남바거든 소소기 오늘 라반인가를 샤느라 아나 미칸데지래 나 리주 가원에 치조래 내게 고반을 차 가리차 주고 와래 뭐 딩아서 가도 있나 생로 샤야 돼 나라서 되던 남바거든 생로 샤고도 대 샤와 있나 나서기 랭고 체대 청송 간데 있는 나도 빼두고 그래라 마음바이나 벽이 된다 자자자도 뭐 세두고 그래 마세비게 나라서 나로라 뉴타 첨보도 당부지나 가서 부바도서 다샬 밀레 똘마라이데 오늘 전에 다샬 이데 똘마 놀라라이데 오늘 차데도 가서 참마 무지 구지시 마상 고상 다 말레 굴레 망고 레도 안 먹지 근데 치데나 나서 수수 깜발라 도슈지 찌빠지자리 라베야 자니 깜비고 레데 찌빠지자리 펜도게 요 말에 상부지나 아티에데 잠발라 나라서 라바 당갈에 샤니 수수게 코바노 차 간데 스튜디오 소설 무지 가르치 파마 가을에 요래 어야 아니 소속이 문에 전에 도와 매지 임베 차니 소속이 다 소설라 답에 사자도 거요래 제가 줘야 돼 당어서 파주이나 그런 상태가 누구도 당부지는 거 본다서라도 그런 상태가 누구도 나좀 밀어야 나서 사자 쇼송도 제가 누구래다 가도 있는 타투 찍으래 문제는 타투 찍고들 소송 소화 찍으래 무슨 나가서 참만 소화 찍고요라 얘나야 소에게 쉬어라 타투도 누마 다른 소대 내가 패도 참에게 소소기 내고 토토고 도모 참아 끊어치네 가도이 얘나가서 타투를 쇼자로 지에서 쉬어야 인다래와 대신이래와 지슈디 그래 마서다 아니 참이 쇼자로 지 파자로 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 파라세 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 what we want what we want what we want 뭐야 두치나 우리 집에 축소지 아니 산이 소박하게 축소 남바다 아니 사버트 들은데 베베 메몬 참말라 아니 다들어 가서 숨지 듣진 송수진이다 루트치 레주 드리진이 친요래 아니 가서 들어 좋은데 좀 고야지 숨지 듣진 인상 가서 좀 고그래 저야래 저연상 가서데 숨지 듣진 시야데 가리치기 듣진 진이 가서 가리쟁 고그래 땡 가서 참아 삼무당 거지 차그래 쟁도 아니 가서 들어는 좀 고야 지디 가서 소소그 롱바 쇼 아니 직동 그냥 앞중가 그 다스비 치 죽이니마 아니 가서 제급티 쇼티기 질랑 미만 참아기 니마텔라 가서 자미포니 판로고기 도스 가서 볼라 르홍고기 도스 콘서 챵군 챵부초 아니 그지 추전에 추터버트 템버 쇼시 보티티 드라치니 티기 니마니 딱 가서 다 직동 그자 지동 급장 앞중 아그길로라 아니 공사적 전쇼라 폐 아니 지동 급장 주식을로라 순지들인데 알아죠 아니 따라 듣jen치 아니 가서 뒤진데 당 가서 단대버트 준트니 드리지니 용발해 손자 가서 순지 듣jen기 니모텔라 가서 보파 보초가 선보 이들이 나 가서 벌라 셰지요래 또 말을 걸순 벌고 있어르지 맨 동큰 강쪽이 셰지요래 되게 나로라 가서 보통 보침보시 가서 보침보 용수 두번 되요래 되니까 가서기 단대기 또 말을 걸순 땅 빼고 있어르지 맨 동큰 강쪽시하기 다니데 가서 예벌도 보면 참하기 산내자고 그래 쟁게 돌아와 이때에 니산이 가서 들어라 특히 버도 가서기 단다 메토 고마도 속에 그래 망부치 준비 되니 가서 들은게 니만디 종요래 가서 그 맨날 개침부터 좀 가서 같은 지진 치고 빼게 침보래 거기에 공에 가서 직장이 들은 거 벌도 가서 들은 구장이들이 주트해지요 봐 하버튼 잠나 아르 지비기 유럽 딱 가서 히말라야 리지 용수 조반이 가서 들은 게 니모델라 범위 삼아 마티 삼바 직통 그 돈이 삼아델라 야노지니 디지고래 니 스그 같은 때니 종요래 디소 맨날 디소 가서 쟁고 그래 쟁고 동에 삼슬라라 디지기 아니 지성계 năng 들은 게 계신이 돈 순기 돈이 신나 쟁소로 아니 실은 잠모
유트카 잠부동 다 좋아 연수 쪽밖에 상무당 것이 오래 땡기도 맞아 들은 되게 법하게 시비기 탈속을 내니 드리지니 준존에 맞춘 드리지 로고래 따따다 가선대로 먹주기 잡니 저기도 와 맞아 먹주 제 마트야다 맞아 육저 조 마트야 말이다 이나야 맞춘 드리지 지와 있나 잠노 시디 용아 미스치키치라 삼마tum dua miski imbinguni chikichila samshichia ta chikichila pantochiati kechimuro nga tu miro mi imbishani motuje minda jab direjina jamnola khwanjugi thoni kase kangi tegido migi chisoksiadirwa pecheteni nyutugu mareda gomu bumtong saetene migi chiso nyutugu mare sonja nga tu bobagi samlu chiji direchigi thoni nga tu drantiki bardi juncho thuyore de 잠로 용수 쪽박이 가서 법발라 제프치야 땅 가서 법박이 탑선들라 삼로당고 그래 제프치고 그래 시티치시기요 인지산이 가서 법발 속에 삼슈차요 말에 가서 법발이야 dimmer이 다시 말이다 가서 수수수수라 통초 자원이니 지야요 말에 가서 메르긴디 단다버터 가서 다 달로 가서 베기 론 디스바이나 베jal로 니토 치장 앞치요 아니르다 지루랬으나 니토니 상아래 손장 가서 지루고 원이 가서 도민들이 말해 주대 주게 가서나 리종자 친구치고래 계기자 친구치고래 예수 공시자 친구치고래 타버도 파마 쪽에 소소 붙을라 가서 법하기 단대버도 주대 주게 예수 공시당 가서 셈 님지 두소 소소 부고솔라마 주스트지야다 간투 주투기 직직라마 주투지에 뺏게 친구를 땡기도 타버도 드라심치 드잖아 용킹기 미 가세치 좀 들어 삼노다 문이래 맞은 데라 저게도 문이잖니 가든지 가디나 직 차시 랑치니 가디나 칼리장게 직 칼리자고래 가시치다 내 용치니로 와다 재미사가나라 두친 로서기 두친의 추수 손수치 두고요 말에 보바가 로서기 두친이니만 추수 손수치 두고요 말에 심지 두친의 저런수 냠슈치 두고요 말에 가르치니지 마더래 로서 가디나 하 마고래 심지 두친 가디나 하고고요 말에 왜 손자 삼무당 그런 거네 소속이 가서 미르키 두친당 가서 미르키 손수치고한테 소속 문이 손수치야당 소속 문이 바바치니 두서 디게리 마토피 미지키 촐라야 니 보바가 로서 당고래다 저 로서 공산이 되게 말다 니 슈수 숨지 두저리 저런수 따로치 되게 말다 가서 가서 두서 두고 그러 대 삼무당 그거리 땡기 들어와대 가서 참하기 게트레로 어디지 톨라자로 치세니 쉬어야 아니 잠이 군세다이나 삼무당로치 잠보는 딘제치 아라가 야르치 딘제치 로데 자 군센당게 메는 있음치게 잠보 트성치니 타와 트보치니 저런도 탈쳐고 말이다 가서 법하게 덴탄디 니마치는 샤샤시기래 저런도 가서 딘제치 저는도 저는치니 가서 군은 두그랬으면 두고 말이 가서 잠보는 법에 챕터래 가서 메름 서바 쪽 그쪽에 삼식이 또 용달을 때다 가서 메르기 덴타 마사버도 가서 딘제치니 준촌 통그러다 저런도 가서 딘제 저는도 딘제치니 준촌 두고 말이시니 쉬어야 배절로 touchena. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Vous êtes nombreux, je ne sais pas combien on est, mais on est au moins 1000. Hein. Donc, je voulais vous dire que, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, Jean-Luc Romero était là, Javier Garrigos, d'autres politiques devaient venir, mais bon, planning très chargé. Mais sachez que nous avons de vrais soutiens en France, que ce soit au niveau des journalistes, des politiques, et évidemment des activistes. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons continuer parce qu'il est impératif que le monde entier sache. Et sachez que ces vidéos, grâce aux réseaux sociaux, eh bien, elles circulent partout dans le monde. Et donc, nous allons continuer, nous ne lâcherons pas, puisque c'est une question de dignité, de droits de l'homme. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, comme vous le savez, Sasanté va avoir 90 ans cette année. Et à partir du 6 juillet, nous allons organiser partout en France des événements en son hommage. Il va y avoir à la mairie du 11e un mandala de sable qui va être réalisé par les moines de Kyoto pendant une semaine et une exposition du 1er au 15 septembre. Des danses, des chants tibétains devant la mairie du 11e également. Aujourd'hui, le drapeau tibétain est au fronton de plusieurs mairies en France, toute la journée.
Et au mois de septembre, donc du 30 août au 7 septembre, je vais organiser une exposition sur la culture tibétaine, donc au pavillon de l'Indochine dans le 12e, car effectivement, aussi la mère du 12e nous accompagne. Et je voulais aussi remercier Dilnour Réhan, la présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe, d'être là aujourd'hui, parce que vous êtes frères avec les Ouïghours, et il est très important, car l'union fait la force, de s'unir avec le peuple ouïghour pour manifester vos droits à la liberté et également aux droits de l'homme. Je vous remercie et je vous souhaite un très beau Tachilélé. Bonne journée. Bonjour, peut-être je dois désormais apprendre quelques mots de tibétain. Je suis Dilnour Réhan, présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe basé à Paris. Je suis venue à mon initiative. Je sais évidemment que le 10 mars chaque année est célébré tristement pour le peuple tibétain. Et aujourd'hui je suis venue, j'ai pas pu venir avant parce que on a organisé une conférence de presse parce que nous avons porté plainte contre la Chine pour la poursuite du génocide dans la diaspora, par la destruction mentale de la diaspora. Et donc c'est pour ça que j'ai fini la conférence de presse et je suis arrivée. Merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais exprimer simplement que nous sommes dans le même bateau, tibétain et ouïghour, et que je pense que avant d'unir nos forces, avant de s'unir, je pense qu'en fait on doit plus, je m'adresse aux organisateurs, désormais je pense qu'en fait on doit organiser des conférences ou des rencontres entre Tibétains ou Ouïghours, pas forcément politiques mais entre nous, déjà pour nous comprendre notre situation, parce que les Ouïghours ordinaires ne comprennent pas forcément l'histoire tibétaine et vice versa. Je vois aussi que les Tibétains ne savent pas, ne connaissent pas l'histoire ouïghour, comment on est colonisé. Et que je vois devant moi en fait une pancarte, décoloniser les Tibétains. Merci pour cette pancarte, parce que je dis aux Ouïghours aussi, aux Tibétains, enfin aux amis tibétains, et j'imagine qu'en fait les intellectuels tibétains le répètent également, notre force et notre but, ça doit être demander la décolonisation de nos territoires ouïghours et tibétains. Nous sommes colonisés et que la colonisation a commencé en 1949 et que pareillement, et que notre lutte commune, c'est demander notre indépendance, demander notre décolonisation de notre territoire ouïghour et tibétain. Donc, nous aussi, en fait, notre combat actuel, c'est de faire reconnaître que nous sommes des peuples colonisés. Ouïghours et Tibétains, nous sommes des peuples colonisés par une puissance impériale et coloniale qui s'appelle la Chine, qui se montre comme victime de colonisation occidentale, alors qu'elle est elle-même, c'est toujours une puissance coloniale qui colonise et qui mène des génocides dans le territoire ouïghour et tibétain. Donc notre combat est commun. Mais avant tout, en fait, on doit, vraiment, ça ne sert à rien qu'à chaque fois on dit, oui, Tibétains et Ouïghours, on a le même combat, on doit s'unir. On le répète à chaque fois. Ça devient un slogan que personne s'en fout, en fait, en réalité. Mais avant de faire cela, pour de vrai, pour mettre en pratique, on doit se rencontrer plus souvent entre Tibétains et Ouïghours. Un peu comme en fait les féministes, vous savez en fait les victimes, pour le combat féministe par exemple, les féministes elles se rencontrent à part pour unir notre drame et pour unir nos forces aussi pour demander nos droits. Et Ouïghours et Tibétains, on doit faire la même chose, on doit s'unir, on doit se rencontrer déjà entre nous pour se comprendre et pour se soutenir mutuellement dans la vie quotidienne, en tant que communauté ouïghour, communauté tibétaine, dans la région parisienne déjà, par exemple. Donc, et aussi, en fait, lorsqu'en fait, on organise quelque chose, on se prévient d'avance. On se prévient d'avance et on organise ensemble. J'ai déjà tenté ce coup, j'ai échoué, je dois le dire,
La dernière fois, il y a quelques mois, j'ai essayé de faire cela avec les organisations tibétaines, organiser ensemble une marche commune pendant la visite de Xi Jinping. Ça a échoué. J'ai fait mon mieux et moi je demande une réelle solidarité des Tibétains à Paris de faire un front commun avec nous. Moi je suis prête à le faire. J'ai échoué, mais il faudrait qu'en fait une réelle volonté aussi de deux parties. Donc il faudrait qu'on s'organise, qu'on fasse un front commun, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Ça ne sert à rien qu'en fait, il n'y a que les Tibétains qui se manifestent, que les Ouïghours manifestent. La Chine adore cette manière de faire, de nous séparer. Pourquoi on ne s'unisse pas? Donc je demande réellement aux organisateurs et surtout aux dirigeants des associations tibétaines en France de me venir ensemble avec nous et qu'on fasse ensemble les choses. Mais il faudrait que aussi qu'on tienne debout. Le monde devient fou, comme vous voyez, et que notre espoir d'obtenir notre justice et indépendance semble en fait de moins en moins plausible, mais on ne voit pas perdre l'espoir. C'est pourquoi aussi que dans des moments noirs comme maintenant, on a besoin de nous-mêmes. On a besoin de se retrouver entre nous, Tibétains et Ouïghours, pour se soutenir psychologiquement aussi. Donc, soyons ensemble, soyons solidaires, soyons le soleil des uns des autres. Merci beaucoup. Alors du coup, je tiens à remercier sincèrement tous celles et ceux qui sont rassemblés aujourd'hui pour soutenir la cause tibétaine. Je remercie également celles et ceux qui, après leur journée, ont pris le temps de venir manifester. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, car je sais qu'il y en a parmi nous, ils sont fatigués, voire affamés, parce que moi, je suis un peu affamé, je ne vais pas vous mentir. Merci pour votre présence aujourd'hui, et j'aimerais remercier quand même les forces de l'ordre pour leur présence. Sans eux, aujourd'hui, la manifestation n'aurait peut-être pas déroulé si tranquillement possible. 아니 디스라 좀 나발게 상물아니 믹스에 다 미치기 레와게 차시지 갈라나 가조 아니 베베기 네탄디 다 갈라오레 단다 컨스트럭팅기 미망고 하고 와 이네 프랑스 날 차시나 나 니마 라프두디니 민주님 계시디 만시 베바니는 티베티는 가와레는 남서라 만시 어디 저지 니 어디 갈라나 그 티베나 남사 아 달라이라마르요 아니 갈라이는 정말 미래를 저 갈게 레갈라 레로다 랍탈라 조보 아니 제모징에도 제모제로도 존아니 베바인 레드 아니 디스 남사거로 베바 아가 베바 하고메는 장마셔지 디스 베딩콜에 디스 계시시노 가진 계시 미두도 디스 하고 샤시나 아니 계시 하고이 미직 디스 인도우슬레나 아니 먼저 베딩콜라 아니 계시에 사샤지 마운두르 아니 다딩에 프레스나 타란티 오디 게규시 alors j'ai une demande à vous adresser. Chaque fois que vous avez l'opportunité, il est essentiel de parler du Tibet, de la cause tibétaine, de la situation du Tibet en France et au Tibet. Du coup, en France, parce qu'il y a la présence de la Chine. La présence de la Chine, quand je dis ça, c'est par la répression transnationale. Ce qui se passe au musée Guimet, c'est la présence de Chine. C'est l'influence chinoise qui est là en France. Alors qu'on est dans un pays libre, dans un pays où le droit de l'homme, ça existe. Malgré cela, la présence de Chine, l'oppression chinoise, elle persiste. Donc, parlez-en à vos collègues, à vos voisins, à vos amis à l'école, chaque fois que vous avez l'occasion de parler du Tibet. Plus nous ferons connaître la situation au Tibet, plus la cause tibétaine gagnera en visibilité. Et plus cette visibilité grandira, plus nous disposerons d'une tribune, d'un scène pour dénoncer les atrocités commises par la partie communiste chinoise à l'encontre du peuple tibétain.
Et encore une fois, je remercie pour votre engagement. Bungalow! Bungalow! Free Tibet! Free Tibet! Nando